Kusain number 46, Samba 28 ngam 34, number 47. Jacob te sambalingat Joseph tong buumbi nanang map wapum indanguk. Tenaplon ngangapi Jacob te nangang Juda numulumbi telang dama tsembi Joseph tong ngambi goseng kwelan ngam yambek tok ne tiangengu. Tembi Jacob tok sambali le gosen kwelan ngatereumbi Joseph te eumbi endok kalis tebulun teknge ngamumbi tekembi gosen kwelan beu kauk tok nganggu. Ngatombi endong indangambi beu ap soro-soro tengembi dai tukte nain ombapkan pengguk. Tembi beu le Joseph ta ngendeng nungguk. Tak gama kai kurang wan nak ip daud nalang gambleta tembi nak kendem sembet. Tembi Joseph te kwayang dali inget beu lok sambali la ngendeng enguk. Nak ama wapmang dong ngambi ngendeng nembetat. Dat na inget kwayana wakat betna lok sambali kanan kwelan kunggeleng ende noko kandang benggeleng. Amang ketuk ende meme sip-sip ba makaut kateknge kena patang. Tembi ende nusulok meme sip-sip get makaut se ba nepe-nepe se getuk wan ep terembi bengkeleng. Ale ama wapmande sende endong loneleng dok ketesamum ngaumbi sende kena nek patang wan sanandukak. Waronda sende ngendeng nenekaleng. Wapumne nundok bepang nele meme sip-sip get makaut kanteknge kena patang keleng. Wendenggang kot nendembo simplo nanin kena wan tenggemeng de tetambameng. Ale tekap sende wendeng nenekaleng da ende nande tere samumbi sende gosen kwelan kendem kunekaleng. Neta isip nasele meme sip-sip kanteknge amala nande mepmelepat tesemang. Tembi Joseph te daring ketek endong na nanin ket tambon gan ep kaslembi. Ama wapang de en yambek tok endok dainan yanangap ngambi. Ama wapang da endaklembi kosu enbi nunguk. Bepnang ket datna imba payana endak kanan kwet bitelembi meme sip-sip makau wakat nepenepeksi pasemlak getek wan mep betelembi man ngentengget gosen kwelan pakang. Tembi ama wapmang de Joseph tok tali la ngenteng enen nanteng. Sindok kenan si senek wanek eumbi nenggalang. Wapumni bep pangni le meme sip-sip yaman tenge kenan patanggalang. Untenggangot nindembo patamang. Tembi yosimbi ngenteng nenggalang. Nanang map te kanan kwelan kolasenek talak ta tembi nindok meme sip-sip ni lok kli nanalok nem pasemlak. Wala tembi nindok kwet nganteng na induman gan yok kuneng dok bamang. Wendeng da tembi wapumne dak nante nembi nante tere nemumbi nendong gosen kwelan kunekamang. Tembi ama wapang le Joseph ta ngenteng nunggu. Bepka daka inget kwayanga ente toko kandang banggalang. Ale wun dok wakan isip kwet kaurun teke ama kulang wala tembi endok kwet kendem sesenek wanteng kunelang dok yaplekang. Wun ente kendem gosen kwelan kunekalang. Tembi takap tek endongan nanin duwanda nandum ende meme sip-sip ba makauk yampen tenge kenan nande tere yangda dok yaplumbi ende nokok meme sip-sip ba makauk nei yampen tenge kenan lok telak damat kunekalang. Tembi Joseph te beu Jacob ama wapang long nangap ngambi koi nemben dakle umbi Jacob te ama wapang lang gulam manda nunguk. Tembi ama wapang le Jacob ta nenan tunguk. Dokok gurat ka netek eumbi tambane nunguk. Nak gulat 130 wolok tuop kwet kutele tetamblet.
wen nain duman gan tambi malap nat tambi nokok bep pang naile nain ombap gan kwet kutawa pa tanggalang wandin mok nem wundang engapi ama wapang la mandambung gulam manda nambi kak bim nganguk telak wundang plon Joseph te beung gat kwayan dali ep tumbu pangata umbi enda kusay kamapi isip kwelan kunggalang wen ama wapang le enguk wolok tuop Joseph te isip kwelan kwet kandem sesenak it kwet koi Rameses wandang kandang patak wen enda emguk tambi peulok sambali lok wangwam besat si netek pasemguk wolok tuop Joseph te ende ketek nanang pa ep toilunguk Joseph te map wopum nainan amatam yamandakenguk tambi nanang map te kolasnak tanguk te tambi Isip gat kanan kwet tuop nanang nanelang dok no num pasemumbi amatam de nanang gawat tambi wasembi menem sing ketek pasemguk wala kulan nanang mesep Joseph te eumbi wasukot bimbin wen tuana tanggalang tambi Joseph te menem ketek wen ep kaman tambi ama wapang dok menem wasukot it ganang yapukuk wundang tetangakap Isip gat kanan nasi le menem sing ketek koterenggalang wolonda Isip nasing ketek te Joseph tong bambi pananggalang menem na ip terengguk kan dak wanding yan embi nanang namekang takap namda nanden tukok dakwanen kamneng yang eumbi engguk ale takap sundok menem si terengguk ta sinde ile lok gautsi wen ep yanang but tambi nak wolok kesen nanang sametat wundang eumbi ende ile lok gautsi wen Joseph tong ep yanang bumbi endok hos ngat meme sipsip wakat makau ban donkis ang getek wolok kesen nanang embi gulat wen ep toyinguk gulat wala tele umbi gulat nole inda umbi amatam de bentambon Joseph tong bambi nanggalang wopumni ende nepek ngan kamasembang gamnyang dok tuop nem nandok menemni ip terengguk tambi ile lok gautni wenbo dak kasele terengguk wala tambi nende nanang tuanang dok nini lok panggap gat kwetni walanggot patnamlak namkang bi nini wakat kwetni wala dokok dakwanan kolaneng wundang da tambi nana wakat kwetni lok kasan nanang namumbi kwetni wala ama wapang dok gangat inda umbi nende endok kenang wangwa slanin kunekamang tambi nende yosim kungapi nam kamnyang dok tambi kwet wala kwet slanin wandin nam indok tok dak kulan nanang masep namekang tambi nanang map te kolasnak tanguk te tambi Isip nasile nanang kasrenelang dok telak no nam pasemguk wala tambi endang getek nanang kenan dok kwesi wen tua lok yaprombe Joseph te nanang kenan dok kwet Isip kwelan pakuk wen getek ama wapang dok tua keleng mumbi endok gangat inda terengguk tambi Isip kwet teren tuop Joseph te amatam getek ep tembumbi ende ama wapang dok kena vembeng wangwa sranin indambi kunggalang gan Isip nasi lok tapma amasi endok nanang kenan dok kwesi wunggot Joseph te nem ep tuanguk nekta ama wapang de tapma ama wen nanang de pa ep kasup meumbi kandem kunelang dok tuop tesemumbi nanang kenan dok kwesi wen tua lok nam yapakalang tambi Joseph te amatam dangandang enangguk nandut nak sandap ngolonda sini wakat sindok kwesi wen ama wapang dok sep tua kre tereret ta tambi mangan nanang kap samambi sindangambi tipinekalang ale bien inda umet
sinde wun mepi kat tambun gan tampi tambun nungan wun ama wapang da menekar tambi tambun tepet tepet wala bandambo tepi lok ba siningat sambat si wakat wang wang pesat sile nanelong dok pasameka eumbi tambanem nenggelong wapumni dak igan kamnan nanin nipmat kelang wundang den dak nandan nambi nandat tere namumbi nanda ama wapang dok kena wembeng wangwas sranin kunekamang wundang da tambi Joseph Egypt kwet gatak tok kandang eu tere tere manda no kamukuk tambi manda wala kwambangan patamblak manda wun ngandang tapma ama lok kwesi wala nisi lok gungat kot pasemeka gan kwet duwan gatak wala ama wapang dok gungat telak tambi nanang bien le indaw met wan kat tambon gan tampi walinin nongan wan ama wapang da mamalok Jacob kam ngan lok nain wala dumalang telak muntong plon Israel amatam de Egypt kwelan ngambi kusay kamapi Gosen kwelan kungapi kwesi ep kaslembi inda sakta tambi punakunat sile wapumdang tambi Jacob de Egypt kwelan gulat 17 yosim kungulumbi gulal 147 terem kam nain ngan wala dumala umbi nangang Joseph katangamumbi ngandang nungu takap tak ganang kandem tanameng da ekwamang da tambeng dok kaka nukok palap na kapmainan kamapi nan kwamang da sanak tawkang wandak ganang sron tanambi nep kwamang nambi Egypt kwelan ngandang nam nep kandit tapriuka tambo nak kamlok it kwelan bep pang na ep Joshua met dak Egypt kwelan nanin nak nananggap ngambi ende ep taprin pakang wandang nep kandit tapriuka eumbi tambanem nunguk elang wolok tuop tembetat tambin Jacob te nunguk wunan kwamang da sanak tawkang eumbi Joseph te nakwamang da sanak taumbi Jacob te ipal plon malelem tam gapok pambi namoro tunggu